Instagram hitimiger bihi bollana bu bahar bo oturan bilep bulladi onu tahar bu pıt bartın tahar olur bu pıtsep onu көрөн bu Elza Третьякова ден мархаттан хылжар bu нюрбу мархатта хылжар блогер кыз уже подругалардах булади элбек подписчиктар дахтар onu көрөн bollana Мария Столярчиктен bu хотубашы улугуттан хылжар кыз хуруйта onu ol huruyan bollana bu manнык волонтерскайнан жарыктан кытын ба маннык волонтерду каз бор денег оңорон bu manнык көмөлө хабитто bu ырак олорон көмөлө спет жоннор bu через нас тирделерин курдук хеп олихин би сразу хебилес пиппит bu жарыктамы путуже үс конуга басты көмөтүгөр нюрбачаңга марга онна каңаласка боллагана хеттон тыгынча хумалак продукталары таркапыппыт бэхэ боллагана күндәдә оны нюрбачан эме продукты маски перчатки үлерә күнүм нуксете так бүгүн боллагана онтон боллагана бэхэ кыргыттар бутол машалла бәлер хаҗаннар бу бензопилалары, ырлолары, онна тоқтары, респиратордары болбуттары, онна бу барды 119 тыгынчага ыланнар бу манна нюрбага ыттырдылар. Нюрбага боллагана таксист биру таксист ол хебилеген борбосқа калам берди. Бу бахардырга көмөлһөллөрден. Вот бүгүн болланы барда төрдөн Касатей, төрдөн 9 тыгынча. Бутта төрдөн 9 тыгынча хумалак продукт атластыбыт. Каңаласка болланы бу бир бензопила, үсүрло, бир кул хортоска, оннатында продуктлар баннык жайыттыбыт. Бу болланы хамай надиялар уга, бу олихин болла уулары ыталатыбыт. Вот жагынан маннык закусочкалар, алан хихиджаларыгар халбахы, бу каңаласка болла онна овощи фрукты ыттыбыт сеп. Тойта хулялирки хишөдүк ахыхта, олихин барытын ылататыт. Хуак бу көмөнү болла бүгүнгөн түмүктәти бит той тахына арас жон арасына ала хеп олихим боланы мандык тохтен жон арасына ала отуна бу бастык көмөнү элбе оңорду тиханы бит олихим боланы бу манан түмүктенер би сбор закрыттен бүгүн биллер бит инстаграмга олихин бу манан түмүктүү бит отон онна бу көмөл нада дир болохтарына би манан юрба бәбит олохтоктор если хайыр болохтарына би көмөл хөк бүтүн сөптен тебин